Arratsaldeon denoi eta ongi etorri ekitaldi honetara. Kanpainan gaude bai, baina Gasteizen, ondo baino beto dakigun moduan, birusa ere gure artean dago oraindik. Hori dela eta hasi aurretik zenbait ohar. Gogoratu neurri soziosanitarioak errespetatzeaz eta batez ere gure arteko distantzia mantentzeaz. Formatu berezi honetara moldatu dugu kanpaina bera eta baita gaurko ekitaldia ere. Eta guztiok erantzunkizunez jokatzea eskatzen dizuegu. Eskerrik asko denoi. Birusa, pandemia, konfinamendua, hauteskunde aurrerapena. Euskal Herria Bilduk erantzunkizun osoz jokatu du pandemia honetan hasieratik. Eta orain ere horrela jokatzen ari gara, ez izan zalantzarik. Eta ez izan zalantzarik, naiz eta momentu oso arraro eta gogor batean iretsi diren hauteskunde hauek, edo akaso horrexegatik, asko dagoela jokoan hauteskunde hauetan. Gure herriak erronka handia dauka. Zutik jarri behar da eta norabidez aldatu behar du. Hori eragiteko gai den bakarra Euskal Herria Bildu da. Horregatik, bildu behar ditugu ahalik eta indar gehien Euskal Herria Bilduren inguruan azken egunotan. Baina momentu serio eta gogor hauetan ere irribarreak behar ditugu. Eta gure hurrengo gonbidatuak asko daki horretaz. Herri mugimenduan ibili da. Mugimendu ekologistarekin lotura zuzena du. Gutako gehienok saltsa askotan ezagutu dugu kalean. Eta alaxe ibili da azken 2 asteotan ere. Topa bildu gora eta bera. Todoterrenoa da. Kapitain pelotu bezala hasi zuen kanpaina hau eta hitzaldi eta hizketaldi artean gure saltxitxautoko gidari ere izan da. Araba goitik bera zeharkatu du irribarrea galdu gabe. Zerrenda anitz baten lehenengoa da, Mikel Otero, bera prest dago. Aurrera, Otero kapitaina. Arratsaldeon, kaixo Gasteiz eta aupa Araba. Eneukan prest, baino bidean oroitu naiz, bizikletan etorri naiz, eta oroitu naiz nik Euskal Herria Bildurekin egin nuen lehendabiziko mitina, justu hemen egin nuela, Eba López de Arroyabe gogoratuko da, hor geunden, hortik aruntza, eta kongresurako zen. Eta esan zidaten, bueno, 8 minutu, gutxi gora bera 8 minutu, akizu mitinak eta jendea aspertzen da. Ni ohituan egoen, frakinen mugimenduarekin, ordu eta erdiko hitzaldiak ematen, gauzak ondo esplikatzen. Eta orduan esan, ni pati, ni pami, 25 minutu egon nintzen. Juanmi handago, Juanmi gogoratuko da, eta santzia, baina nola egiten duzu hori. Eta, bueno, horri bili ginen, konstituzioa gora, eta bera erdi bromak eta egiten, eta amaitu genduenean, Euskal Herria Bilduko arduradun nagusietako bat etorri zitzaidan eta esan zidan. Bueno, Mikel, ikusi dugu majoa zarela, ea orain politika gintzen zer moduz. Hori izan zen ere lehendabiziko anekdota. Hasi gara, dagoeneko ja pixkanaka lurreratzen azken txampan gaude. Eta orain bai, bagatoz. Nik gaur bereziki eskerrak ematera nator, gaur erraza da nire lana. Asko daukagulako eskertzeko. Cuando estábamos diseñando la campaña, estaban más bien los demás, me contaron un poco la idea del Topabildu, ¿no? Más conocido internamente como el salchichauto, ese tan chulo que ha andado por ahí, que lo habéis visto en los barrios, lo habéis visto en los pueblos. Y la idea o la esperanza era que esta fuera una campaña sobre ruedas, digamos, ¿no? Eso era un poco lo que nos imaginábamos. Pero de hecho, y muchos os acordaréis, empezamos liándola bastante con el salchichauto, porque estuvimos haciendo el vídeo de promoción, nos fuimos al pantano de Urrúnaga, ahí en Legutio, Rocío se acordará, tarde de sábado, solazo, todo petado de gente, terminamos empujando entre todos el salchichauto, casi hasta dentro del pantano, tenéis que haber visto aquello. Y yo pensé, pues esta campaña la verdad es que promete, ¿no? Promete, ¿no? Y empezamos bien. Promete tanto que, como sabéis, me vine arriba de las ruedas del salchichauto, pasé directamente a los aires, me puse el traje de sobrecargo,
que en realidad era una camisa que me había prestado Fernando, no era más, diciendo que el vuelo de Euskal Herria Bildu Airlines 12J iba a despegar y tal, ¿no? Eso sí, ahora, visto después, ¿no? Si llego a saber cómo hubiera sido, cómo iba a ser el ritmo, cómo iba a ser esto, no hubiera hablado de un avión, ni pa' Dios. Yo hubiera hablado más bien de un cohete, porque, madre mía, la tunda que nos hemos pegado estas 2 semanas. Y la prueba aquí, en la piel. El moreno ese que tantos me habéis dicho, ¿qué moreno estás? Pues el moreno, evidentemente, ni es de playa, ni es de solarium, que yo os juro que llegué a junio con un blanco riguroso, o si preferís, con un blanco confinamiento. Pero el moreno ha sido todo de campaña. Un poco de precampaña, pero todo no lo voy a contar. Mañana con Iñaki Ruiz de Pinedo ya dejaremos alguna cosita más para contar para el Topa Bildu. Anekdota artean, edozein kasutan, gure galdiak ara eta ona eraman gaitu, leku asko izan dira, emozio asko izan dira, oroitzapen asko izan dira, eta bereziki bidaia intensoa izan da, intentsidadearekin bizi izan dugu. Edo ni behintzat, irrati elkarrizketak, eztabaida telematikoak, presentzialak, proposamenak aurkezteko agerraldiak, Topa Bilduak, bolo asko. Nik personalki Gasteiz, Amurria, Gurain, Bastida, Salburua, Laudio, Zabalgana, Zuia, eta Arabatik kanpo baita Ibarren eta bai Santurtzin. Eta orain berriro hemen Gasteizen lurra hartzen. Talde osoa hartzen baldin badugu, herri gehienak eta inkluso Gasteizko auzo gehienetan egon gara. Eta ikusi dugu nola Eba eta Josu balore konsolidatuak diren eta gisa horretan aritu diren lanean, eta nola izan ditugun ekarpen berri eta ekarpen freskoak, ezta? Bai Maria, bai Unai, bai Itxaso, bai Einar, Irati, Maialen eta beste guztiak, ezta? Agian, egin duna baino hobeto egin ziteken, hobeto egin ziteken, baino gehiago, ez dut uste esan dezakegunik, gehiago egin genezakela. Ze bidean ustu gara, genuen guztia eman dugu, eta eskertzen dizuet, talde guztiaren partez eskertzen dut, zuek beste aldean denbora guztian fallatu gabe behin ere entzuten egon izanak. Benetan eskerrik asko zuei guztioi gu entzuteagatik. Aurkeztu ditugu proposamenak, proposamen orokorrak, eta lekuan leku egokitutako proposamenak, baina batez ere, hitz egiten aritu gara gure baloreetaz, ezta gure baloreak aldarrikatu ditugu. Eta nik gainera, izan du sortea, pendiente nituen hainbat omenalditxo egiteko aukera izan dudalako, ezta. Eta hasi ginen, hortxe gertu hasi ginen, Arabako urteetako eraldaketa ospatzen, ezta. 28J LGTBIQ+ borroka goraipatu genuen, eta baita palanka gisa hartu genuen ere agurainen Euskal Herriako arnaz luzeko borroken memoria eguneratu eta eskertzeko. Eta COVID-aren etenaldiaren ostean, errepidetara, kartzeletara, bisitari berriro zijoazenak omendu ditugu, eta Laudion omendu genituen baita zendutako Pili eta Fontxo. Eta kartzeletara ere besarkada bidali ditugu, eta gaur ere noski bidaltzen ditugu. Eta egun bat bakarrean ahaztu gabe ere, pandemiaren egun beltzetan, gure bizitza eusteko lanean jarraitu duten ikusezinak omendu eta txalotu ditugu, merezi zutelako, eta gaur ere egiten dugu txalo, eta esaten dugu eskerrik asko, merezi dutelako, eta nola ez, eskualdez eskualde, Euskal Herria Bilduren izenean, sekulako lan txukuna egiten ari zareten guztien lana eskertzen saiatu gara. Hasi, Bastidan eta Guardian, PP kanporatu zutenetik, segi Samaniegon Euskal Herria Bilduren Errioxako lehen alkatetza hartu duzuenekin, segi Aiaraldean, urte luzez lan aparta egin duzuenekin, Mendialdean eta Añanan etxigabe jarraitzen duzuenekin, eta Gorbeialdean eta Lautadan hainbat alkatetzetan Euskal Herria Bilduren proposamenak eta baloreak garatzen ari zaretenekin. Kudeak eta gaitasuna diote batzuk, hortxe Euskal Herria Bildurenak, herrietan, gauzak beste modu batean egitea posible dela erakusten. Hortxe, ikusten dut hor, Unai, ikusten dut Txelo, ikusten dut orainez, baina Pablon, Argantzunen, Gustavo ikusten dut, Pili, beste guztiak, egunero, zintzotasunez, bi eredu daudela esaten ari gara kanpainan, baina ez da bat dagoena eta bestea etor daitekeena, ez, da dagoeneko herri pila batean urte luzez,
erakutsi duguna. Horregatik esaten dugu, calidad contrastada, marca Euskal Herria Bildu, honradez y calidad contrastada. Omenaldi, venga, eskerrik asko. Gaur edango dut. Izan ditut aukera baita ere, bidai honetan, omenaldi pertsonalagoak egiteko eta aukera izan dut horretarako ez da, omenaldi pertsonalak eta politikoak azken finean berdintsuak dira eta. Eta ez da ariketa erraza izan eta ez da izango, eta ez da justua izan eta ez da izango, ze beti kanpoan uzten delako jendea, baina posten naiz, aukera izan dudalako, adibidez, agurainen, Eba López de Arroyaberi keinu bat egitea, zainbeste konpartitu ondoren, asko, bastidari nere Maialen eta Maialen nire bastidari aurkezteaz, Silvano Hortik ikusten dut. Postu nintzen Laudion berriro Pablo Gorostiaga agurtzeaz, Salburuan Belpozueta eta Altsasu osoari eskerrak emateaz, Santurtzin Jasone Agirre eta Oskarri beraien lana eskertzeaz, eta Eibarren benekako lagun galegoak zeudela aprobetxatuz, aspaldiko eta gaurko migratzaileak agurtzeaz. Tartean duela gutxi joan zitzaidan aita ere, ezta. Eskerrik asko guztiei bizitzan elkartopo egiteagatik. Euskal Herria Bilduren potentzia azken finean Euskal Herria Bilduren potentzia nion, Euskal Herria Bilduren kalitate humanoa da, konpromiso militantea eta talde izaera, eta nik hori azpimarratu nahi talde izaera. Eta hori izango da, bai igandean, bai etorkizunean, gure balore nagusiena. Eta horregatik dio taldera joan nahi dudala. Eta orain bai, hemendik aurrera, bai eskatuko dizuedala, eta arrotasunez gainera, txalo zaparrada bat espreski, ezta? Eta orain ulertuko duzue. Orain egongo da aukera. Ze nik, eta guk, guzti hau egiteko aukera izan badugu, nik gaur, eta orain, hemen, eta azken bi aste hautean, txukunago edo okerrago aritzeko aukera izan badut, eta igandean herri honi bere konfidantza eskatzeko atrebentzia baldin badut, atzetik legio bat lanean dabilelako da, txukun eta zintzo. Eta adibidez, jabetu zaitezte, hemen ikusi beharrik ez dago, zenbat lan dago ekitaldi hau antolatzeko eta aurrera eramateko, lan aparta dago, hasi diseinatu duenetik, azken aulkia jartzen dueneraino. Eta tartean, eta txalo bat orain bai eskatuko dut, gure Amurrioar, Galder, hor laguntzen aritu delako denbora guztian, eskerrik asko. Baina nik gaur, eta aurretik barkamenak eskatzen ditut, merezi duten batzuk, igual ez ditutalako aipatuko, baina gaur bereziki eta Arabako ekitaldi nagusia izanik, Arabako taldeari eskerrak eman dizkiot, ezta? Porque ha sido una pasada, porque nos han llevado en volandas, ¿no? Y porque esto no se entiende sin entender que esto es un trabajo de equipo y un trabajo de un equipo que ha sido grande, ¿no? Si lo llevamos a una metáfora musical, este concierto que hemos dado en Araba, pues lo hemos dado siempre con artistas grandes, invitados como hoy, pero sobre todo lo hemos dado, pues Itxaso, Unai, María, Eva y yo. Pero en realidad este trabajo, por seguir con el símil musical, si os gusta el jazz, se puede decir que ha sido una obra de, yo podría llamarlo como la Euskal Herria Bildu Araba Big Band, ¿no? Si os gusta el jazz. Si os gusta más la música clásica, pues ha sido la obra de la Orquesta Sinfónica de Euskal Herria Bildu Araba. Y si no os gusta ni el jazz ni la música clásica, pues os perdéis un mundo. ¿Qué os voy a decir? Os perdéis un mundo, porque es fantástico. Si no hubiera sido por todo lo que hay detrás, ¿de qué y cómo hubiera podido yo haber presentado las necesidades y los compromisos pueblo a pueblo, cuadrilla a cuadrilla? ¿Cómo? Si no hubiera sido por el trabajo de todos los días de la Legión de Alcaldes y concejales y militantes que hemos tenido. Y en Gasteiz, sin esa organización que se está construyendo barrio a barrio. ¿Y cómo se hubiera podido recoger todo esto si no hubieran estado ahí detrás ni Xabi Goikuría, ni Ruth, ni Irune, ni Fernando, al quite de todo lo que está pasando en Araba? ¿Cómo arrancar esta campaña
sin que las municipales y las forales el listón se hubiera quedado tan alto y sin que Iñaki Ruiz de Pinedo hubiera metido ese cero patatero a la derechona en noviembre. ¿Cómo? ¿Y cómo sacar todo el curro que ha habido que sacar adelante? Sin que hayan desdoblado todo su trabajo, todo el udaltalde de Gasteiz, todos los udaltaldes de Araba, diría, y todo el grupo juntero. ¿Cómo haber montado todos los equitaldis, las charlas, los topabildus, los repartos, los mítines, sin toda esa disposición de tanta gente y sin la coordinación de Andará por ahí, seguro que está currando, de Jon Lihuerzana, de Indica y de Pablo Argantzungo Alcatea? Y sin el trabajo previo que había dejado hecho, que anda por ahí Maite Díaz de Heredia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo haber sacado adelante los debates en los que me han enredado, el de cooperación, sin haber tenido la ayuda de Amancay? ¿Cómo haber llegado a tiempo a todo, día tras día, sin las traducciones de última hora de Buru? ¿Y cómo haber explicado en Gasteiz, y sobre todo en Salburua y Zabalgana, las necesidades de barrio y de ciudad, o la relación dramática entre el aeródromo de Salburua y el bombardeo de Guernica, sin las vivencias personales y sin la pluma de Iván Santamaría? Es que ricasco, Iván. Eta beti esaten dugu, eta hala da, Euskal Herria Bildu alderdien batura baino askoz gehiago baldin bada ere, nola aterako genuen lan guztia, Eusko Alkartasuna, alternatibak eta sortu jarritako baliabide eta ekarpen militantea gabe, eskertu beharrekoa da. Edo nola ulertu, egin den komunikazio lan aparta, ekitaldietan, bideogintzan, oharretan, medioetan, sareetan, sin ese equipo tan creativo egunero biltzen zena, ez, Iban, Idoia, Goiko, Rebeka, pasada bat izan da. Edo lan ikusezinagoak askotan, ez da, hauteskundetako papeleo pilo hori aurrera ateratzen duten Marian, Esti, Javi, Claudia eta guztiak gabe. Edo hauteskunde egunean apoderatu Londres Legioa gabe, edo ekitaldietan beti prest daudeten guztiak gabe, kartel jartzailerik gabe, gidaririk gabe eta topabilduarekin garrantzitsu izan da kontua. Así que sí, la Big Bang de Euskal Herria Bildu Araba ha funcionado. Y ha funcionado bien, Ivón. Y ya puedes estar contento hoy como director de orquesta. Y se va a notar el domingo, noski baietz, noski baietz. Eta inglesek esaten duten moduan, the last but not the least, lo último pero no lo menos importante, nik personalki egin dudan lana norbaitek gogoko izan badu, jakin behar duzue derrigortua nago, ezin izango nuela laurdenik ere egin alboan, hasieratik amairaraino ez banu izan munduko managerrik onena. Dena batera egiteko gaitasuna duena, berriei adieon, oharrak egin, bideogintza, coaching lana, argudiategiak, animoak, dena batera. Nere betirako esker onena, Rebeka Martínez de Compañón. Eta aztu ditudana barkatu, bazaudete eta. Eta bai, Araban fuerte gabiltza. Eta Araban azken urteetan ematen ari den aldaketa sakonak bere isla izan du eta eraldaketak jarraitu behar du. Herritarrekin batera goaz. Aldaketarekin batera goaz. Borroka luzeen oinordekoak gara, memoria dugu. Eta ez dugu etxiko ezinezkoa dirudiena egitera iritsi arte. Porque Araba ha demostrado ya que es capaz de hacer lo imposible, porque todo parece imposible hasta que se hace. Y aquí lo hicieron y lo seguís haciendo, lo seguimos y lo seguiremos haciendo. Martxoak 3 presente, Martxoak 8 feministok prest, ostiraleroko konzentrazioak, gazteen bultzada aupa gazteak, jai batzordeak, auzo elkarteak, txosnak, pentsionista borrokan, itxi ganoina, frakinez, gora Gasteiz, atxeterik ez, eta Gasteizko arrezitik, Arabar arrezira, orain ultraeskuinaren aurrean, eta tira eta bultza Gasteiz, eta tira eta bultza Araba, zutik eta duina eta aurrera. Igandean Euskal Herria Bilduren botoak balio hirukoitza izango du. Bat, dagoenarekin konformatzen ez den botoa da, eta herrialde hau zutik eta ezkerreko norabidean jarriko duen botoa da. Bigarrena, Euskal Herria Bildura joango den boto bakoitzak
ultraeskuinaren aurrean harresi sendo eta demokratiko bat eraikiko du. Eta 3, Itxaso Etxeberria bezalako emakume feminista eta ezkertiarra legebiltzarrera eramango duelako. Eta Arabako gutxieneko 6. eskuinu horrek Maialenen hautagaitza indartuko duelako. Hego haizea Euskal Herrian, Arabako bultzada Euskal Herrian. Araba es ejemplo de dignidad, de lucha, de solidaridad. Por todo, ahora que la ultraderecha enseña los dientes, el voto de izquierdas, feminista, verde, currela, el que no se conforma con lo que hay, se va a concentrar en Euskal Herria Bildu el próximo domingo. Y con todos y cada uno de los votos vamos a construir un muro de contención antifascista. Con todo eso en la memoria, con la papeleta de Euskal Herria Bildu y la izquierda, vamos a llenar las urnas este domingo por esa Araba igualitaria, verde y justa por la que tanto hemos luchado y por la que seguiremos luchando. Horixe bai ez. Eskerrik asko. Eta banoa, guztioi eskerrak emanez, eta bertsolariak esate zuen moduan. Ongi esanak kontutan hartu, gaizki esanak barkatu. Gora Araba! Gora Euskal Errepublika! Bueno, zaila da zerbait esatea orain. Ze indartsu gaudela esan behar nuen, baina uste dute Mikel entzutea besterik ez dagoela. Eta pentsatzen nuen, eta nork emango dizkio eskerrak Mikeli ez? Ba, eskerrik asko zuri, Otero. Eskerrik asko. Goazen aurrera baina. Izan ere, hurrengo hizlaria aski ezaguna da guztiontzat, Euskal Herritar guztiontzat. Esango nuke gainera emozioz beteriko kanpaina eta gogoratzekoa izan dela, Aitona izan berri delako, urtebetetzea ere tartean eta hori guztia gainera modu berezian garatzen ari den kanpaina batean. Irribarrea ahoan beti ere hori bai. Datorrela, Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusia. Aupa Gasteiz. Bueno, hasteko ohar pare bat. Orain dela, ez dakit zenbat denbora etorri nintzenean esan nuen Eusko Alderdi Jeltzalearekin bizikleta estatikoan zihoala herri hau. Eta bizikleta estatiko batzuk jarri zituzten plaza honetan. Gaur ikusi dut, bizikleta pedalezkoa dituztela hor, eta zerbait aurreratu dutela beraz, zerbait metro aurreratu dutela. Bicicletas ecologistas en la campaña de Gasteiz y 1.000 millones para el tren de alta velocidad. Esta es la diferencia entre la política y la propaganda. Eta orain dela denbora dexente Xabier Arzallusek urteak dira esan zula, el PNV está como Cristo entre dos ladrones, los de Herri Batasuna y los fachas. Y hoy aquí estamos en Gasteiz, entre el PNV y el Partido Socialista, como Cristo entre dos ladrones. Ahora nos toca a nosotros hacer ese papel. Respeto guztiarekin esaten dut. Espero que tengan un poco de sentido del humor. Ya sé que esto es pedirle mucho al lehendakari, pero espero que en el EBB por lo menos lo tomen con cierta consideración y con cierto humor. Gogoratu nahi dut lehenik eta behin COVID-ak eraman dituen hainbat jende, eta gogoratu nahi dut baita ere, segurazki bihar, kartzeletara joango diren senideak eta kartzeletan dauden kideak. Uste dut, horiek ere gure komunitatearen parte direla, eta beti esaten dudan bezala, herri honetan elkarbizitzari buruz asko hitz egiten da, elkarbizitzaren alde apustu sendoa egin genuen, ekuazio politikotik etaren borroka armatua kendu genuen, baina oraindik bai elkarbizitzari gauza asko faltatzen zaie.
Besteak beste, preso guztiak, erbesteratu guztiak eta deportatu guztiak gurekin batera Euskal Herrian bizitzea. Hori ere falta da. Ze gertatzen ari da, ze gertatzen ari zaigu, esaten zuten orain dela gutxi Estatu Batuetan, arrazismoaren brote berri bat nabarmena izan zenean, estatu guzti hoietan eta herrialde horretan. Askotan aipatu dut, eta ez naiz honetan gehiegi luzatuko. El COVID no es el origen de todas las crisis que nos tocan vivir. El COVID ha acelerado todas las crisis que nos tocan vivir. Pero las crisis ya venían de antes, ya venían de atrás. La crisis democrática, la crisis de hegemonía en el terreno internacional, la crisis por el saqueo de los recursos, la crisis de la desigualdad, la crisis de los cuidados, todo esto ya nos venía de antes. Lo que pasa es que el COVID lo que ha hecho es ponerlo encima de la mesa y acelerarlo. Orain dela urte asko, desiente, sozialdemokrata rusoak exilioan zeudela periodiko bat fundatu zuten. Bai Leninek, bai Plejanovek eta beste batzuk, eta bere izena Iskra zen, la chispa, chispa. Zergaitik deitzen zioten horrela, pentsatzen zutelako historian eta koiuntura historiko ezberdinetan beti egon daiteke la chispa bat gauzak aldatzeko. Eta guk gauzak aldatu nahi ditugu. Ez kapritxo bategatik, uste dugulako gauzak errotik aldatu behar direla, termino nazionaletan eta termino sozialetan. Euskal Herria Bildu aspira a ser la chispa que ponga en marcha procesos de transformación nacional y social en este país. A esto es a lo que aspiramos, a cambiar las cosas, a cambiarlas radicalmente. Frente a esto hay otro modelo, que es el modelo que representa el Lehendakari, que es narcotizar nacional y socialmente el país. Nosotros somos la chispa, ellos y ellas son el narcótico. Horregatik aldarrikatzen dugu prozesu bat, askapen prozesu bat aldarrikatzen dugu. Uste dugulako egoera aldatu egin behar dela eta errotik aldatu egin behar dela. Alor nazionalean, beste egunean aipatzen zuen Lehendakariak independentzia desfasatua dagoela. Nola egongo da independentzia desfasatua? Covidaren krisiak zerbait garbi utzi baldin badu. Izan du da estatuak bueltan daudela, estadurik gabe ezin duzula hausnarketa eta erabakiak hartu. Ezin duzula zure buruaren jabe izan. No, no es cierto. El COVID ha demostrado que si no eres Estado, otros y otras deciden por ti. El COVID ha demostrado que el Estado está de vuelta. Y nosotros y nosotras necesitamos un Estado para hacer frente a los graves problemas sociales y nacionales que arrastramos. Y también necesitamos una gran transformación social. La necesitamos en profundidad, porque no nos queremos engañar. Las cosas no van por el buen camino. El capitalismo está poniendo en riesgo las condiciones que hacen posible la vida en el planeta. Y esto no es una broma. A esto hay que hacerle frente, con seriedad, sí, pero con radicalidad. No nos podemos permitir el lujo, desde la izquierda, de nuestro deber ético y moral, de decirle a la gente que las cosas van bien, que las cosas se pueden arreglar. Se pueden arreglar, pero si hay fórmulas de una cierta radicalidad. Digo radicalidad en el mejor de los sentidos, en el sentido de ir a la raíz. Y hay que transformar radicalmente el orden económico y social, porque es injusto. Hace unos años Naciones Unidas, y os voy a poner simplemente dos ejemplos. Naciones Unidas hizo hace unos años, ya bastantes años, una comparación entre los derechos fundamentales y las necesidades fundamentales de la gente y los gastos más superfluos que hacían las sociedades occidentales. Y puso diferentes ejemplos para eso. Por ejemplo, dijo, la causa de mortalidad infantil y no infantil en el tercer mundo más importante no es el SIDA, ni tan siquiera es el hambre, es la disentería, que está provocada por la falta de agua potable en miles y en centenares de millones de seres humanos. Que todo el planeta acceda al agua potable es una necesidad social y una necesidad humana. ¿Que cuesta mucho dinero? Sí, decía Naciones Unidas. Cuesta aproximadamente 12.000 millones de dólares al año, que es exactamente lo que nos gastamos los europeos y las europeas consumiendo helados todos los años. Este era el primer ejemplo.
Y el segundo ejemplo era, hay cientos de millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la escolarización, cientos de millones de niños y niñas que no pueden acceder a la escolarización. Eso cuesta mucho dinero arreglarlo, 14.000 millones de dólares, que es lo que nos gastamos en cosméticos los habitantes de Estados Unidos y de Europa todos los años. Este es el orden económico liberal, neoliberal que algunos defienden. Este es un orden que hay que cambiar. Zeren eta ez gaitezen tronpatu, ez dago aurre egiterik egoera honi, ez bada ekoizpen sistema aldatzen eta konsumo sistema aldatzen. No se pueden construir ni sociedades sostenibles ni sociedades justas, en ningún caso, si no ponemos encima de la mesa un debate sereno, pero en profundidad y responsable, sobre el modelo de producción y sobre el modelo de consumo, porque esto ya no da más de sí, y todo el mundo lo ha visto en la crisis del COVID. Orduan, hori da Euskal Herria Bilduk nahi duena. Beste batzuk, beste gauza batzuk nahi dituzte. Beste batzuk uste dute gauzak dauden bezala ongi daudela, eta beraz, txapa eta pintura kapa batekin posible dela horrela jarraitzea. Ez da posible horrela jarraitzea. Gauzak okerrera dijoazte, eta oraindik okerreruz jungo dira. Han cambiado muchas cosas en el mundo, pasan cosas por primera vez en el mundo. No me voy a extender en citar todas, pero hay una que es evidente. Las nuevas generaciones van a vivir con menos derechos y más miedo que las nuestras. Esto no había pasado nunca. Todo el mundo entendía que en la escala social las nuevas generaciones iban a vivir mejor, entre comillas, iban a tener un nivel de bienestar mayor. Esto no está pasando ahora. La generación mejor formada del mundo, sí, la más formada, sí, y con la que menos derechos tiene para su futuro. Esta es la realidad también en el oasis que representa el PNV. Eta honen aurrean aukera ezberdinak gaude. Nik uste dut lehendakariak 3 probintzietan, Euskal Herrian 3 lehendakari daudelako, ez naiz nekatuko esaten, aldudan bakoitzean. Euskal Herrian 3 lehendakari daude. Bata EAEn, bestea Nafarroan eta bestea Ipar Euskal Herrian. 3 lehendakari ditugu. Baina hemengoak kasu honetan, esan zuen eta planteatu zuen, nire ustez galdera zuzen bat planteatu zuen. Galdera izan zen, con la que se nos viene encima, ¿a quién queréis en el volante? Elegir. Esta es una pregunta que desde mi punto de vista intelectualmente está bien planteada. ¿A quién queréis en el volante a la que se nos viene encima? Pero el problema no es a quién cambiamos y a quién ponemos en el volante. El problema es cuál es el coche, cuál es la matrícula y cuál es la dirección. Y en tu coche, es un coche que no respeta los mínimos medioambientales, lehendakari. Tu coche no sirve para hacer el viaje que necesita hacer este país. En tu coche solo entran los tuyos porque solo hablas con los tuyos y las tuyas. En tu coche están los enchufados de las OPEs de Osakidetza que vosotros amañáis. En tu coche solo caben aquellos empresarios a los que habéis concedido concesiones, como los vertederos, privatizando sectores esenciales para que hagan negocio. Ese es el coche que nos plantean. No es un problema de quién conduce el coche. El problema es que hay que cambiar de coche. Habéis empezado de cambiar de la estática a la bici. Vamos bien, pero no vamos a viajar en el tren de alta velocidad. Hay que cambiar de coche. Y hay que cambiar de rumbo y hay que cambiar de dirección. Ese coche tiene que ser un coche Made in Euskal Herria. Ese coche no puede contaminar. En ese coche tienen que estar las mujeres y los hombres en pie de igualdad. En ese coche tiene que estar garantizado que nuestros mayores tienen un sistema público de cuidados. Ese coche tiene que ser soberano. Y ese coche no puede mirar a Madrid, sino al norte de Europa. Horregatik bakoitzak erabakitzen du norekin biltzen dan. Euskal Herria Bilduk Finlandiako hezkuntza ministrarekin bildu zan, lehendakariak Rebillarekin. Bakoitzak erabakitzen du norekin biltzen dan, baina horrek zer esan nahia ere badu. Eta nik uste dut
bakoitzak erabakitzen dula bere referenteak zeintzuk diren. Nere ustez, oso agerian gelditu da, hemen bakoitzak non jartzen dituen lehentasunak. Eta hemen gero eta garbiago dago, batzuk ekonomia eta hauteskundeak osasunaren aurretik jarri dutela, lehendakari. Hori horrela izan du da, eta horrela daki mundu guztiak. Es tan así que tú convocaste unas elecciones de la mano del presidente de Galicia del Partido Popular, Feijóo, con el que mantienes una fluida relación, y está bien, esto no es criticable, pero fijaros lo que ha hecho Feijóo en esa zona donde se ha producido un rebrote. Los ha confinado 5 días. Todo el mundo sabe que en todo el planeta, incluido aquí, cuando se producía un rebrote o un brote del coronavirus, el confinamiento duraba al menos 14 días. ¿Por qué dura 5 días en Galicia? ¿Porque el COVID es diferente o porque hay unas malditas elecciones autonómicas convocadas que no puedes ahora echar para atrás? Esta es la realidad. Se antepone las elecciones y la economía y el capital por encima de la salud. Y esto también ha quedado muy acreditado en esta ocasión. Laburbilduz, beraien alternativa da murrizketak jendearentzat, etekinak enpresa handiarentzat eta banketxeentzat, negozioa egitea sektore oinarrizkoekin eta Madrilekiko sumisioa. Hori da beraien planteamendua. Si ellos ganan, la historia se repite. Si ellos ganan, la historia se vuelve a repetir. Y decía Darwin que ese es uno de los mayores errores de la historia, que la historia se repite. Guk historia aldatzera gatoz, hori da gure xedea. Eta esperantzaren ahotsa izan nahi dugu, eta konfiantza eman nahi dugu jendeari. Las grandes transformaciones normalmente cuestan mucho tiempo, cuestan mucho trabajo, cuestan mucho esfuerzo para ser capaces de aglutinar gentes y sectores diferentes. Este es el experimento de Euskal Herria Bildu. El juntar gente, el juntar sectores, el ser cada vez más amplios frente y construyendo un programa de mínimos. Hori da gure lana. Eta horretan gaude, eta oso lasai gaude kanpaina honetan. Gu kontzientzia oso lasaia daukagu. Gauza jendeari esan diogu Pepe Mujikak esaten duen bezala. Jendeari esan behar zaion bezala, ulertzeko moduan. Eta guk ulertzeko moduan esan dugu, ze diagnostiko egiten dugun, zer aldatu nahi dugun, eta zeinekin eta nortzukin aldatu nahi dugun herri hau. Guk hori oso garbi daukagu. Y solo hay 2 opciones, no nos engañemos. La única y el único espacio político que le puede disputar a la derecha la hegemonía, ya se la hemos disputado en el terreno cultural y somos mayoritarios. Ya se la hemos disputado en el terreno de los valores y somos mayoritarios. Ahora toca disputársela en el terreno electoral. Y solo hay una opción, que es Euskal Herria Bildu. O el bloque conservador haciendo lo mismo, Euskal Herria Bildu siendo la chispa que construye otro país en este territorio. También hay otra opción, que es Iturgaiz. Yo, la verdad, lo digo con todo el respeto del mundo porque me parece que a veces se hacen bromas excesivamente crueles. ¿No os da la impresión de que, a mí me da la impresión de estar viendo como una película de ciencia ficción en la que han criogenizado a alguien, lo han despertado 20 años después, ¿no? Y él sigue como hace 20 años, diciendo exactamente lo mismo. Incluso tiene los mismos tics. Pero bueno, yo creo que hay gente que es incapaz de evolucionar. Es decir, que la realidad no te estropee un buen análisis. Y él sigue ahí, pero no creo que tenga mucha suerte en estas elecciones. Os digo una cosa, lo ha dicho Mikel Otero. No hay 2 sin 3. No hay 2 sin 3. Hemos mandado a Maroto, primero de esa alcaldía y después del Congreso de los Diputados. Lo hemos mandado 2 veces. Y en eso quiero hacer una apelación a Miren, que la veo aquí, y digo, el PNV vende marca PNV y nosotros marca EH Bildu. Hay una diferencia, hay muchas diferencias entre una y otra, pero hay una sobre todo que es muy importante, y es los soberanistas y hipersoveranistas abertzales del PNV de Guipúzcoa,
le han dado a Andoain y pasajes al Partido Socialista. Nosotros y nosotras le dimos al PNV frente al PP Gasteiz y le hemos dado Treviño, La Guardia y La Bastida. Esta es la diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia? Clara, de la que estamos orgullosos y orgullosas. La diferencia es lehenengo aberria eta gero alderdia. Lehenengo aberria eta gero alderdia. Horregatik, guk ez ditugu bete ezin ditugun promesak egin, bakarra gera, ez ditugu promesak egiten, konpromesoak hartzen ditugu. Gu gara ahotsik gabekoen ahotsa izan nahi dutenak. Gu gara gobernu honek mespretxatzen dituen sektore guzti hoien ahotsa, toki guztietan. Zeintzu dira sektore horiek? Pentsiodunak, movimendu sindikala, movimendu feminista, langile movimendua, presoak, beraien senideak, hoien ahotsa izan nahi dugu parlamentuan eta toki guztietan. Aukera bakarra da ahots hori instituzioetan entzuteko, eta aukera hori Euskal Herria Bildu da. Gezurren eta ageriko ezintasunen kaos honetan ordena jartzera gatoz Euskal Herria Bilduren eskutik. Nosotros venimos a poner orden en este desorden. Gu gatoz ikusezinak diren sektore hoien ahotsa izatera. Somos los únicos y las únicas que no hacemos promesas que no podremos cumplir. Nosotros aportamos sacrificio, militancia, compromiso, cariño popular, cariño hacia este país, compromiso hacia este país. Somos los únicos que nos comprometemos a ser la voz de los sin voz, la voz de los invisibles, la voz de todas y todos aquellos que este gobierno ha despreciado durante muchos años. Esa es la voz que quiere ser Euskal Herria Bildu. La voz de los pensionistas, de la comunidad educativa, de los trabajadores del sector público y del sector privado, de los familiares de los presos, de las mujeres, del movimiento sindical, del movimiento a favor del euskera. Somos los que representamos la esperanza de este país. Hori da Euskal Herria Bildu. Konfiantza ematen diona herri honi. Hori da Euskal Herria Bildu. Gu gatoz ordena jartzera, kaosean ordena jartzera, merkatuak sortzen dituzten kaosean ordena jartzera, justizia jartzera, maitasuna jartzera eta berdintasuna eta askatasuna jartzera. Así que sigue habiendo partido hasta el último minuto y hay que concentrar el voto. Antes lo ha dicho Mikel y yo lo quiero volver a repetir. Hay que concentrar el voto, hay que ser útil, hay que ser pragmático y hay que ser eficaz. Hay que concentrar el voto en la única opción que puede disputarle a la derecha la hegemonía electoral. No hay otra y se llama Euskal Herria Bildu. También queremos hacer un llamamiento a que también el voto verde se concentre en las filas y en las listas, sobre todo en Araba, de Euskal Herria Bildu, porque tenemos al mejor candidato para eso, que es Mikel Otero. Queremos que el voto verde se concentre en Euskal Herria Bildu. Nos gusta el voto verde. Queremos que el voto verde en Araba nos lleve al 6º parlamentario. Y queremos que lo verde de Sansomendi abandone el país y se vaya cuanto antes al suyo. Eso también queremos. Horregaitik, lagunak, anai arrebak, azken txanpan gaude, indarrakin gaude, jende asko hurbildu da gure mitinetara. Orain tokatzen dena da azken alegina eta azken esfortzua egitea. Eta egingo dugu, lasaitasun guztiarekin, serenitate guztiarekin, bidea luzea da, baina bideak merezi du. Herri honek merezi duelako. Eta beraz, etorriko da 12 eta etorriko da 13. Eta bidean jarraituko dugu. Herri libre bat egiten, herri justo bat egiten, berdintasunean oinarritutako errepublika bat osatzen.
y además queremos que la EAE sea un territorio libre de fachas. Cayetana dijo que no había que votar a Euskal Herria Bildu. Y luego hizo un tuit ingenioso. Dijo, ahora Arnaldo Otegi tira tuits, que está bien traído. Y yo le contesté diciendo, además de tuits, tiramos gobiernos del Partido Popular. Una y otra vez. Y por eso, se lo vuelvo a repetir, este domingo os vamos a volver a vapulear en las urnas, también en Araba, y vamos a dejar este territorio fuera o libre de fachas. Lo vamos a nombrar. En este país no caben ni racistas, ni homófobos, ni fascistas, ni liberticidas, ni gentes de mal vivir. Hori ere frogatuko dugu. Beraz, eta orain bai bukatzeko, Benedettiren bertso bat, esaldi bat, eta batekin bukatuko dut. No te rindas, porque la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Eso es lo que le toca hacer a Euskal Herria Bildu. Y una última frase que siempre he repetido, y con esto sí que concluyo, que decían los viejos comunistas españoles: ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Gora Euskal Herria eskatuta! Ez dugu besterik ikusi, ez dugu besterik entzun. Orain garenetik, erabat ezberdin izateko lain ikusi eta entzun dugu. Gureak ere, belauniko aldia izan behar zuen. Zilborreste bat eten ziguten, beste bat josi. Josi zizkiguten hildakoak, nortasun agiri faltsuak, ezkutalekuak, gutxietxien iraganak, ulertzen ez gintuzten mapak, 4 hormatan zigorrak, hizkuntza askotako hiletak. Gilenak izateagatik, zoriona zueten eta ospatzeko baimena baino ez ziguten eman. Etorkizuna geu ginela esaten ziguten haiek, itxaron geletan zarratzen gintuzten, baina guk oraina izan gura genuen, eta ez etorkizuna. Konturatu baikinen, atzeratu egiten zigutela etorkizuna, iraganarekin bat egiten araino. Mina sendatzeko legez, orrazkera aldatzeko ordua eskatu beharrari uko eginik, batzuek ametsak pilatzen jarraitu gura dugu. Heriotzari gainezka egin asmoz, maitasunak bete diezagun memoria, ezusteko bihur dakigun ogibide. Giltzapean gordeta dugu, helburu apal eta lorgarrien tiraniari, ezinezkoaren ospea lausotzearen aldekoei. Belauniko aldia onartu ez belaunpeko leungarriak erabiltzen dituztenei aurre egiteko edabea. Bi osagai baino ez dituena. Mozkorrik iraunarazten gaituena. Belauniko aldia gotzon barean diran.
Mil esker Ander eta Amaia eta Ander. Eta azkenik, eta Mikelek esan duen bezala ez horregaitik garrantzia gutxiagorekin, azken egunotan ezinezkoa dirudiena egiteko prest zeharkatu ditu Euskal Herriko herri eta auzoak, telebista platoak eta irratiak, herri honen eraldaketarako mezua zabalduz. Eta kanpaina honen azken txanpan ere indartsu eta gogotsu datorkigu. Zuekin, zure lehendakaria, gure lehendakaria, Maialen Iriarte. Bai, egia da, batetik bestera ibili naiz, gora eta bera, baina ez gaude azken txanpan. Ia azken txanpan gaude, baina ez da erlaxatzeko momentua. Alderantziz, inoiz baino gehiago eta segundu guztiak aprobetxatuz, gauden leku guztietan gaudela, izan pelukeria, izan taberna, izan paseatzen, izan lanean, errepikatu ezazue. Azken ordu hauetan ere, etorkizuna Euskal Herria Bilduren eskutik etorriko dela. Ez dagoela beste alternatibarik. Hau da gure momentua, hau da gure aukera, hau da herritarren momentua eta hau da herri honen momentua. Ez dezagun galdu momentu hau, ez dezagun galdu momentu hau asko dago eta jokoan. Konbentzituta nago, erabat konbentzituta. Horregatik eta hemendik eta igandera arte saiatu lotu botuak eta kontatu berriz ere Euskal Herria Bilduren besoak zabalik daudela, orain ikutzeko aukerarik ezpalin badaukagu ere, hor kanpoan gure baloreak partekatzen dituen jende guzti hori gugana ekartzeko eta etortzeko, eta elkarrekin gauza handiak egingo ditugula. Elkarrekin gauza handiak egingo ditugula, jende librez osatutako herri libre bat egingo dugulako. Hasi naiz eta uste dut Arratsaldeon ere ez dizu edala esan, Arratsaldeon Gasteiz, Arratsaldeon Araba. Mila esker, eta nik ere eskerrak eman nahi ditut, Mikel, eskerrak eman nahi dizkiet, Arabako taldean lan egin duzuen guztioi, egun hauetan herriz herri, kalez kale, kartelak pegatzen aritu zareten guztioi, eskerrak eman nahi dizkiet, hain ondo zaindu gaituzten eta hau dan antolatu duten teknikari guztiei, orain ez dakit lanean ari dira eta agian, entzun ere ez, baina beraien lanagatik izan ez palitz, geurea ezpaitzen ozen eratuko. Beraz, mila esker guztioi. Mila esker WhatsAppen bidez, zuen mezuen bidez animoak barreiatu dizkia zuen guztioi. Oso garrantzitsuak izan dira eta gehiago kanpaina berezi honetan, elkar besarkatu ezin gintezken kanpaina honetan, elkar musukatu ezin gaitezken kanpaina honetan, jaso ditudan mezu guztiak gordeak dauzkat eta sekulako indarra eman didate momentu guztietan. Gaur erenik, gogoratu nahi nuke Andoni Pérez Cuadrado. Dagoen lekuan dagoela, esan nahi diot hasi orduko ez dugula etxiko. Bidea izango da luzeagoa edo laburragoa. Bidea izango da neketsuagoa edo arinagoa, baina Euskal Herria Bilduk ez du etxiko. Herri honen askatasunaren alde. Nik konpromiso hori hartzen dut zuen guztien aurrean. Horregatik etorri nintzen Euskal Herria Bildura. Horregatik bakarrik gizon eta emakume librez eraikitako herri justu bat egiteko. Horregatik bakarrik nago zuekin. Zer esanik ez zerrendakide guztiei, lagun guztiei, egun hauetan ikusi zaituzteten guztiei. Zer esanik ez Arnaldo Otegiri, mila esker, denagatik. Mila esker Jasoneri, han ibiliko da nunbait Gernikan uste dut gaur, eta mila esker Mikel. Mila esker. Egun hauetan, kantu bat ibili dut buruan, seguru aski zuetako gehienok ezagutuko ez duzuen bikote batena. Nik ere edade bat badaukat eta. Olga Manzano eta Manuel Piconena. Eta esaten zuen, quítame el pan si quieres, quítame el aire. Pero no me quites tu risa,
porque me moriría. Ez kendu, zure irriparra, Mikel. Beharrezkoa izan zait, eta beharrezkoa izango zait aurrerantzean ere. Baina hau ez da bi asteko kanpaina bat, ez da bi asteko kanpaina bat bakarrik. Hemen gaude gure aurretik herri honetako milaka eta milaka gizon emakume askatasunaren alde borrokatu zirelako. Hemen gaude faxismoaren kontra borrokatu zirenei esker. Hemen gaude lurra defendatu zuten eta lurra defendatzen duten nekazari, abeltzain eta hainbat lan egin duten hoiegatik, hementxe gaude. Hemen gaude martxoaren 3an hildako haiengatik eta jarraian lan egin duten langile hoien guztiengatik eta beraien eskubideak borrokatu dituzten horien guztiengatik ere gaude gaur hemen. Eta hemen gaude gizaldiz gizaldi, herri honetako gizon eta emakumeok hizkuntza bat transmititu dutelako, digutelako, hizkuntza bat eman digutelako, euskera eman digutelako, horregatik ere hemen gaude. Hoien guztiengatik izan ez baliz ez ginateke hemen egongo. Eta uste dut hoiek guztiak gogoratzea ere garrantzitsua dela. Orain kanpaina batean gaude bai, eta beste urratsa handi bat egitera goaz datorren igandean, zalantzarik ez daukat, gure etorkizunagatik, baina batez ere gure atzetik datozenengatik. Gaur hemen poza handia hartu dut jende gazte asko ikusi dudalako, eta batzutan lotsa bezala ere ematen dit, zer nolako gizarte duzuen aipatzea, bizitza proiektu bat egiteko aukerarik eman ez dizuegulako. Saiatu gera eta saiatuko gera Euskal Herria Bildutik, baina hori da oraingoz daukazuena, prekarietatearen atzetik, krisiaren atzetik, ez duzue besterik ezagutu. Eta nik konpromisoa hartzen dut Euskal Herria Bilduko taldearekin batera, Euskal Herria Bildu guztiarekin batera, zuekiko konpromisoa lehen lerroan jarriko dugula. Gazteen garaia delako, emakumeen garaia delako, prekaritatearen aurkako garaia delako, langileen garaia delako, kanpotik etorri direnen eta beraien koloreagatik itota bizi direnen garaia delako. Badakit garaizaileak direla, garaizaileak dira. Aquí en Vitoria conocéis bien los estragos del virus y ahora mismo estamos muy preocupadas mirando al Goierri, pero sin quitar ojo de los inquietantes datos de Vitoria. Y ocurre que el PNV y el PSOE pues no quieren que se hable del virus, no quieren oír cifras, no quieren oír que las cifras de Euskal Herria son las peores del mundo, pero esa política del avestruz solo consigue hacernos más débiles. Más débiles frente al virus y más débiles como sociedad. Asteartean, ETBko eztabaida batean, Urkulluk 19 kasu iragarri zituen. Eta nik 35 zirela, esaten nion. Ez da borrokatzeagatik datuarekin. Da jendea babesteko, jendea zaintzeko datuak zehatzak ezagutu behar direlako. 35 ziren asteartean. Eta hurrengo egunean 35 ziren. Eta atzo 48 ziren. Eta gaur 48 ziren ni ona etorri naizen arte. Horregatik, zifrak dira, Ordizian, Goierrin, kezkatuta daude, gu oso kezkatuta gaude, baina mesedez inork ez dezala jolastu osasun publikoarekin. Inork ez dezala izan tentaziorik hauteskundeen interesak, ekonomiaren interesak, jendearen osasunaren aurretik jartzeko. Nos merecemos un gobierno transparente, que diga la verdad, porque es inmoral anteponer los intereses económicos y partidistas a la salud de las personas. Transparencia es imprescindible para hacer frente a la pandemia. Y lo he dicho en euskera, el martes el señor Urkullu me discutía unos datos sobre el brote del Goierri. Todo el mundo los pudo comprobar. No eran 19, eran 35 y luego fueron 48 y ahora son 58. Y son datos que nos deben preocupar como sociedad. Esto no es una pelea, esto es una pelea contra el virus y nos tienen que preocupar como sociedad. La consejera Murga ayer no dio datos hasta que se los preguntó la prensa.
Por eso insisto, transparencia, por favor, no juguemos con la salud de la gente. Es inmoral anteponer los intereses económicos y partidistas a la salud de las mujeres y hombres de esta tierra. Pretenden colgarse la medalla que la sociedad ha querido dar a las mujeres y hombres de Osakidetza. Los aplausos, nuestros aplausos, eran a los profesionales, a todas y a todos los profesionales de Osakidetza, a esos que han estado en primera línea curándonos, salvándonos, ayudándonos y cuando no ha habido más remedio y nos moríamos, dándonos la mano. A esos, para esos y esas eran nuestros aplausos. Para las que han limpiado, para las que nos han ayudado, para las que han servido la comida. Para esas y esos eran nuestros aplausos. Y nuestros aplausos, además, tienen un doble valor, porque nuestros aplausos quieren convertirse en políticas públicas para que todos ellos y todas ellas trabajen sin recortes y trabajen con medios. No se nos va a olvidar la imagen de médicos, enfermeras, limpiadoras, etcétera, con bolsas de basura en la cabeza. No se nos va a olvidar esa imagen. Y hoy mismo hemos vuelto a ver a esas trabajadoras y esos trabajadores en la calle, denunciando nuevamente que siguen desprotegidos y desprotegidas, sin planes claros, que los recortes continúan, que el actual Gobierno hace como que sonríe, pero que es un rictus, porque la bata de los buenos gestores la tienen ya hecha jirones y ya no vale para dar solución a los problemas que tenemos en este país, los que el virus ha acelerado, pero los que ya veníamos teniendo en este país. Insisto, yo no quiero volver a ver a los profesionales de Osakidetza teniendo que hacerse trajes con bolsas de basura o con la visera de su hijo y una cartulina de plástico de una carpeta de Euskal Herria Bildu, como he podido ver. A ver si lo entienden de una vez. Osakidetza es patrimonio de esta sociedad, es patrimonio de todas y de todas y funciona gracias a la profesionalidad de sus trabajadoras y sus trabajadores. Osakidetza no es propiedad de ningún gobierno. Osakidetza no es propiedad de este gobierno. Es de todas y todos los ciudadanos de Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Eta gauza bera esan genezake hezkuntzaz, nik kanpaina honetan behin eta berriro eskertu dut irakasleek goizetik gauera geure aurrek ikasten jarraitu zezaten egin duten lan itzela. Gure aurrek eta ezain aurrek egin duten lan itzela. Eta arreta handiz irakurri nuen Murgiako Virgen de Oro ikastetxeko eskola kontseiluak Jaurlaritzari bidalitako gutuna. Eta esango dizuet zer dion. Ez dituztela onartzen iragarritako murrizketak. Ez dituztela onartuko iragarritako murrizketak. Izan ere, murrizketak ez dira etorriko diren gauza bat. Gure artean dagoeneko badauden gauza bat dira. Eta gauza bera pasatzen ari da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako toki askotan, hezkuntzan, enpleguan, etxebizitzan, osasun arloan murrizketak martxan daude. Beraz galdera ez da egongo diran edo ez diran egongo. Zenbat gehiago egongo diran eta zeri eragingo dioten da galdera. Urkullu jaunak erantzuen behar duen galera horixe da. Zeri eragingo dioten eta zenbat eragingo dioten. Que no nos engañen, porque los recortes están ya aquí. Krisi honek zerbait garbia utzi balin badu izan da zerbitzu publiko indartsuak behar ditugula eta horregatik kanpaina hasi genuenean gure 10 gehi bat konpromisoak ezagutarazi nizkizuen osasungintzan, hezkuntzan, zaintzan, behingoz aurrera urratsak emateko, planeta zaintzeko. Ez dute aldaketa klimatikoaren aldaketa gauzatu alizateko lidergoa hartzeko inolako gaitasunik, ez daukate inolako legitimitaterik, beraien ereduak ez du horretarako balio eta oso berandu goaz, Llevan meses tratando de hacernos creer que todo el pescado está vendido y, señoras y señores, chicos y chicas, jóvenes y jóvenes, es mentira, no os lo creáis. ¿Qué hubiese sido de este país si siempre nos hubiésemos creído el marco que nos han impuesto?
Áuskalo, ¿dónde estaríamos? No os lo creáis, el pescado no está vendido, queda mucho por vender y yo lo que os pido es que hasta el domingo a la hora que cierren las urnas sigáis trabajando y sigáis intentándolo sin parar. Os lo pido por las mujeres, por los jóvenes, por los que están en ERTES, por los que ya acusan esos recortes, por los que se juntan todos los lunes pidiendo una pensión mínima de 1.080, por toda la gente que necesita una vida justa y digna, por todas ellas y por todos ellos. Asko daukagu jokoan. Baina batez ere, esan dute bai Arnaldok eta baita Mikelek ere, batez ere daukagu jokoan herri honen norabidea aldatu beharra. Herri hau merezi duen tokira eraman beharra. Itxaropenari leioa zabaldu beharra. Politika egiteko modu ezberdinak mai gainean jarri beharra. Jendearekin hitz eginez, eragileekin hitz eginez, ez zindeak gainetik begiratuz, beste politika erabat egiten dakigu Euskal Herria Bildun eta erakutsi dugu gobernuan gauden udal guztietan eta erakutsi dugu oposizioan gauden udal guztietan beste erabatera egiten ditugu gauzak, hobeto egiten ditugu gauzak, eraginkorrago egiten ditugu gauzak eta jendea zainduz egiten ditugu gauzak. Inor bazterrean utzi gabe. Horregatik segituko dugu lanean etengabe, lanean zintzo. Nik horixe eskaintzen dizuet. Nire lan zintzoa, nire lan leiala. Horixe da nik eskaintzen dizuedana. Horixe eskaintzen dizuet. Jarraituko dugu irribarrez, 4 haizetara zabalduz, gurea jende librez eraikitako herri libre bat izango dela. Eta jarraituko dugu 4 haizetara irribarrez esanez, gurea askatasuna dela. Gora Euskal Herria askatuta. Bueno, eta labur, eskerrik asko gaurko ekitaldi honetara etortzeagatik, azken txanpa dela aipatu dugu, baita poliki kanpaina hau ere bere amaierara iristen ari da. Eskerrik asko segurtasun neurriak errespetatu dituzuen guztioi eta eskerrik asko baita ere streaming bidez etxetik jarraitu gaituzuen guztioi. Orain, hasieran aipatu dugun bezala, neurriak errespetatzeko eskatuko dizuegu eta irten zaiteztela lasai eta distantziak errespetatu ditzazuela. Eta orain zer galdetuko duzu ez? Herrietan, auzoetan, terrazetan zer? Hitz egin eta proposamenak elkarbanatu. Hori da azken txanpa honetan tokatzen zaiguna. Esan zuen etxekoei, lagunei, lankidei, Euskal Herria Bildu dela hauteskunde hauetan aukera bakarra gauzak aldatzeko. Prest gaude. Eskerrik asko Gasteiz, eskerrik asko Araba eta eskerrik asko Euskal Herria. Gora Euskal Herria Bildu!
you are lonesome, solitary. You know I'm never far